Bisamgans Herma Rongmala Holnogo, TIPRA Motha Chorilam Political District Kokchaplaimung Fasalo. 19 Chorilam 20 Box Nogor 23 Donpur Te 21 Nolsol Kaibri Block Tuye Kokchaplaimung. Baskani Village Committee ni Chongmarino Tuye Oshani Kokchaplaimung Khlaijaka Aro Thangi Manjaka TIPRA Mothani Political Secretary Rajesh Deborma Chorilam District President Bising Deborma Te Bisamgans Sub-Zonal Chairman Suron Deborma Te YTF ni worker Te TIPRA Mothani member of O jaga meeting khlaijaka he ka kothomung parna khlaijaka no hambai kok Tripura no kai kubon media no chongtinoro Chorilam political district ni ngai kaisa koklam panda khlaika Chorilam political district na andaro chaita block no toyoi tai district ni joto member of no ringai main agenda kaisa no chine busang village committee election galmbagi a village committee election no preparation na woi chenga jagao joto village no sang 10% sanga jagao chini jata thanchani bisingtei khlai chini greater Tripura ni jata tamnai nasing mongo nahari himoi sang success kanyan bagai tini Kokchaplaimung sar hangka buskangni rok Chongmari rong na harija tam rok na san Chongmari no na hari minche je tabok garam chidi o mas ni last digi final te buta tarika সংশোধন khlanyani bagai joto blog on video rok aro rok borok notice rakha that means October ni bisingo borok je kono somoy kono borok village committee election khlaimano aun bagai chang preparation nana ni bagai no o October ni bisingo chang preparation na hoy September ni bisingo preparation na hoy chang October ni preparation ni bagai chang ready ni bagai chang tini bibag no je nangmani kok sokroboi salaika ebong chang bibag no preparation ta nakha tabuk practical khanyani awno bagai tini jotono salai saplaika bo jaga khlaijaka tini farmani chang tini khlaiman kha Chorilam political district ni Chorilam constituency ni herma kami herma bazar community hall saya kho karan tam ninmale proshno ka mohai mangnai dine TIPRA Motha ratre BJP Motha neta bising abno tei nini sajangnai tamo tong huni jini sangna nangmani jai hok ni proshno nang no khlaika tabuk hambai nang sangman bagai tabuk prai tamnai 4 baji tongo tai 2 ঘন্টা ni poreng kan sanjangnai hiabani kamlei kansano begotai kamlei dubujagya ta hache an bago horota kaisa kamlei chomjangnai ni kreita gauni bagai actually abo rok to tamnai abo hake horo kamlei kangsa tamnai salo kamlei kangsa chomani practice krai ta kaisa jotoni bagai no kaisa price ang tini saklai rekha chini Chorilam block obo da district obo nano bohanyo je tamnai borong nang tribal welfare ampodo jamatia bai jompujala area bo bising development jata meeting khlaimane jodi se proman man khang je proman dei manai no ang 1 lakh taka rang ganai sung jeta ang tabu TIPRA sani bisingo ang bo kharaksa tamnai hado phane hamjaknai asi sonni simi tini 2022 42 বছর মই তঙ্গ আং মানে tamnai ang মানে কতর সামনি হাইছে আং কলম দি খিকলাই ইনকাম খলাই ani brain no thepawi ang already kororpoti rang chanani bagai tabuk ang nang chanani bagai ang neta khlaya ang rang chanani bagani imangya ani imang kang kai chini TIPRA sarok ne jata constitutional solution success khanyan bagaise ebong aboni bagai ang bubagranor logiro ani tabuk je ang jodi se ok line ok konsebang phayang kang kai ani tinibo escort tongkamang 17 বছর escort manjak 17 বছর security manjak karon tan inmala 2 বার silai rongkha ang hado phani bagai ebong silai romani pore ang wanchuko chini ang rajnoitik khlalia chini borongno tei education tei samungkhani hene ani already CBSE affiliated kaisa high school bo tongo ang abono tei samungkhai tongmani kintu tabuk ma phaika bubagrani gathar bubagrani netritwe chini dofar mukti mani mano এবং আ মুক্তি মাননাই আ বিশ্বাসনে আং বুবাগ্রানি লগে সামুখানি ফায় আং তাবুক তাঙ্গই দङ আবনি বাগৈ মানে তামনাই আং বিভিন্ন মানে ওয়ান সুগৈ আং আবো হাইকে খাইয়াতা হইছে আনি বিভাগ দङ কাইতনে হামারি বাই এবং আং তাবুক দফানি খানিব আং অনেক মানখা এবং মানেই দङ রেসপেক্ট হইতে শুরু খালাই বিভাগ ন আবনি বাগৈ তামনাই রেসপেক্ট নিনি তাবুক রম চিদি চানা নংনান রাং পয়সা
abo ani dorkar nangya ani dorkar khangke dokhamo thanjaknani a konseposo ang samung khlai tuinang wansugui dong ungyang hangkang 2500 gabangma neta mantri rok anu request khalkya ang prai tamne 15 bosor sagangano ang MLA bongi man khamo MD singi man khamo EM ngi man khamo ang abo haike manya ebong abo mane tamnai abo ani practice bokrai ang aboni bagai boklaya jesapkan untang ang kok kotor saya ang in tongma tini tini pok bidi rok salajakano তিনি চৰিলাম পলিটিকেল ডিষ্ট্ৰিক্ট বাই কবকজাক চৰিলাম ব্লক কমিটিনি বিশিং কলাইম চৰিলাম এসেম্বলি কনস্টিটুয়েন্সিनि एरमा कमिउनिटी हल करो जों डिस्काशन का एक पॉइंट एजेंडा अब उनका फॉरकमिंग जनरल इलेक्शन टू TTADC विलेज कमिटी इलेक्शन के विलेज कमिटी इलेक्शन नाय अब बगे तीन ड्राफ्ट इलेक्टोरल रूल पब्लिशिंग का रिटर्निंग ऑफिसर का कंसर्न एरिया नी रिटर्निंग ऑफिसर का वीडियो नी मार्फत तीन इलेक्टोरल रूल पब्लिश लेका जे ड्राफ्ट अब क्लेम एंड ऑब्जेक्शन में तीन सिमी उनाय 26 सेप्टेम्बर जरा एरपर इनके 38 माने 30 तारीख फाइनल इलेक्टोरल रूल पब्लिशिंग नाय विलेज कमिटी इलेक्शन नो बेस्ट लेने गाबन बगे तीन खूब इम्पोर्टेंट और जो तो जे चरिलाम पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट विषय जे एसेंबली कन्स्टिट्युएंसी दङ आबरनि कमिटी रना तैने चिंगर डिस्कस खालाया जे जाते करे इलेक्शन पीस एंड फेयर खाय जों खायन बागिने पब्लिक नि थानि जों थानि बागिने जे क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन सबनि बुट काजेगा दं काबरो नायनि आरो कोनो डिस्क्रिपेंसी बा एलोमेलिस दं आरो कोनो बेजाल्ट आतिरक जिनिस दहाके जों आबनो इलेक्शन विभाग नो हेल्प खायने कोऑपरेशन खायने अबरन्ति जों इन डिटेल्स डिस्कस खालाया बुसखांनि विलेज कमिटी इलेक्शन अति सब सब रok फाइमान दं मनसा कासिनि बिसरम चरिलाम पलिटिकल डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेंट बंगमनां बिचिं देव बर्मा जुनेल सब जुनेल चेयरमैन सुरन देव बर्मा ब्लॉक प्रेसिडेंट और संजीव देव बर्मा ताई तेकासो दङ राजेंद्र नवातिया ताई गुबुन ब्लॉक प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्टनि लिडार्स ऑल रैंक एंड फाइल अलमोस्ट तीन प्रोग्राम एटेंड खालाया बर जतन दाबो प्रिपेयरनेस बर रेडी दङ जे बुसकां विलेज कमिटी इलेक्शन बुबुग्रानो कायसा गुड रिजल्ट होनाय এবং ও জায়গা 100% চিনি কনফিডেন্ট দङ जे जों टिप्रा मथा एडिसि विलेज कमिटी इलेक्शन रिजल्ट काम खालायो